Ekitabo kya Zaaburi eshura 77 okwijuka oku Ruhanga yakozire eby'okutangaza omu biro ebyira. Aha mukuru w'abeshongozi omu muringo gwa Yedusuni. Zaaburi ya Asafu. Kantakire Ruhanga n'iraka ryangye, kamutakire n'iraka rihango naija kumpurra. Ahizooba erinaareebireho enaku nkasherura Mukama, nimusya emikono yangye nyekiro tinaaruha, amagara gangye gayanga kuhuumuzibwa. Kunyijuka Ruhanga nyemereza omutima, ngira amaganya, omutima gwangye gugwe enshazi. Sera. Ozibire amaisho gangye kuteerana, nyine enaku tindikubaasa kugamba. Nteekateekire ebiro ebyira n'emyaka eyiiraniira. Niijuka ekyeshongoro kyangye kya nyekiro, naateekateeka munonga, omutima gwangye gwayezirika kwekyaka. Mukama aryanagira kimwe, tarigaruka kugira embabazi obundi. Okusaasira kwe kweriireho kimwe ebiro byona. Ebi yaraganiise biryaguma bibuzire obutwire bwona. Ruhanga ayeberwe okugira embabazi, ayimire embabazi ze nyingi ahabw'ekiniga. Sera. Bwanyima naagira nti ebyo nibiruga omu bwerema bwangye okuteekateeka ng'omukono gwa buryo ogwarukira boona niguhinduka. Ndyijusa abantu ebi Mukama yakozire, kandi ndyijuka eby'okutangaza byawe ebyira. Ndyateekateeka munonga aha murimo gwawe gwona, ngumye ebiteekateeko byangye aha bikuru ebi wakozire. Omuhanda gwawe, ayi Ruhanga, nigwera. Nooha Ruhanga omukuru orikwingana na Ruhanga wiitu. Niiwe wenka Ruhanga okora eby'okutangaza, okooreka amaani gawe omu mahanga, wacungura abantu bawe n'omukono gwawe, nibo baana ba Yakobo na Yozefu. Sera. Amaizi gagakureeba ayi Ruhanga, kugakureebire gatiina, ahagati omu maizi mingi hatetema. Ebicu byashuka amaizi, eiguru ryahinda, emyambi yawe yamurinkana hoona. Iraka ry'okuhinda kwawe ryizira omu kasooroora, emirabyo yawe yamurika ensi yoona, ensi yatetema yatengyeta. Omuhanda gwawe gukaba guri omu nyanja, n'otuhanda twawe nituraba omu maizi mingi. Aho ebigyere byawe byarabire tiharamanyirwe. Ahabw'omukono gwa Musa na Alooni, okebembera abantu bawe nk'obusyo bw'entaama.